kisio cha Ivovwani kila kikati wa muvaka wa kiliombunge cha Kathiani Mavoko na Matungulo kauntini ya Masaku ni kitona kiketha kitavikiwa ni maendeleo nesa na muno maundu makonete malelo manduani amwe ma NND kuma kisio niki menda atongoi makwatane kwa ilia mitambo kileyo na muno kuma kwa tamba undini wa kwa ilia malelo vala muthenyani wa mundi malasimika kukwatiani amo ene kwa ilia lelo wa kuma Kenol kulika kisioni cha Ivovwani na muno vala kiwu kithitwe kiyana nganzia nimekwendekethia muno kwa kiwa kiao kiseo kia kuinganisya usi wa Ivovwani na kila kithitwe kimwisho munene kuoni livochituko eliwembe ngeniwe Boni Motise Nende malesikana malelo mangine manangito ni mbwela yuete isioni ithi mosa matambia mambe kutungia malelo la manangikite no kana mukwate kundu kwa utembela kana kwa utambuka mandete isioni kivathukanyo mbua ne yuye mbinge na kwetha El Nino ne kuiye kondo kwinge na kokwe dela yomba ngali ya likelika nande ona kangali ona ndo ene maitembea petha memo isione na ithie tate atumea na anake magetioke tona tozo bata na moko maito no mundi te okosovya nzieno nundu ndithiro indhuku muno baba ikiao tete lao kisogwe to andu magesioni makawaniwa mabia no ithie tithikea kwa usilikale katwe chombe ona tha yuke twikie kamaramu withi no bezelika no mao no mota no teshukuru ila menda ni atongoi kumatethesia nthini wa matambia magutungia ngia kula kwanangitwe ni mbua kwithwa kuonthe kuratonya ni moko mona kwi kungi kwenda uthukumi muito kana wina maundu maingi maiweta kana vaivata makasia isia malelo maende na kwanangika ila mena utonyi kana undu matonya kwika kusia kwanangika mbengi okateze obesia no tende na usavya ni kwatia mwazisia ba uno mwene tende ona kwike atovila ti undu zeova na moko lakini ti ukulia atongo imagesioke MCA ona kubikia ngavana moge matonjo initeze obya malelo atongo imagesioke mathuko na itu tetetheanisio namo nirisi economy ni thuku lakini tatethea takwata na moko tithio nte tikakuna wi museo nundu andu amana makua mabia tikaumanisio mbeza tikawatiko ukaza kwithia no tase obyo area no thitu ona tho serikali yende na kuona no thikitie mbe nayo indi nikenda tukwate kuoko mabala manana ngiwo muno ni El Nino bua ndiye mbinge muno takisioke obe bandu bokinika mitoka meendeleo na thina kiao kila kinganise Ivovwani kuthikuelo Kenya ni maweta kana nikithitwe kichavata kuo na kwithwa ingi vindani ya mbua kitheo na thina munene nethe matenda vandu mesela ila kiuche ingiva maendekethia nacho kivikie kwa ilua kana chakwa tondu mathitwe vindani ya tene kwithwa oyu maundu tamani na la maende maundu ma biasara matonya uthukumanesa ila mbua yaua na kiao gikiteseleka matetekela kwikia mathaumo muisoni ni shopping center kaingwa kiao bau ta promise iwe kiao no kikwakwa nundu wa andu ma area eno ala maikwaia mwingo sokoni shopping center lakini bado kotineza kwamba kuona kiao tio tetelete atongo imaitu moke kisioni tikwasya maithukumite ni maende na uthukuma lakini mwisisi ngaliko Ivovwani onayo musianye nayo nundu be andu aingi ala makwenda kwaia mwingo ya shopping center kuku ala makwenda kanisani pena thina ni mupaka wa Kathiani na Lukena kia be uze we ba utaeke wakeao ai mimalo kenao ndemelingela ko yakwaza uka ibika mondani ukethia nuno iye wabiko ukethia bayo ndo kweka kwa uteo ko lia serikali moke ona moi matukwato kuoko temane no maindi oto wakilisha mono no me uthukuma lakini teendo mono ground tau maenda serikali ya katine la kaunti ya Masaku wamona atongo yonthe kukwatenia kumetana thina wanzia kisioniki no kana ndoto cia kwisela kundu kusiosia ile na kweka unyama muno ila kwethiwa na mbua atongo ni mathengeangie kuma kaunti kwiyubika ona mindo MP dio MP maikatwe tima we awoti wa malelo abana moga tetetheanisia namo akatwetia article lodi yemwe na itu tino tibange tikathimia tikebanga palio ndali tikabanga nundu mapala ndiye tutumia kwa u tiukulyo kwa ndai yani kenda tongo yonde moke etheo moke ku ground kaunti ya Masaku nyeneta wa Boni Motise.